bolonji bakunanga to jingile bonso to jilenga kundo mo to kasai munena utubi kala on deja malumi papoto nanga bana na bonso bajikali bezi bwa seko to kumpala kile e uno konyo kala munku kebela mona mukasai kadi particularité wena kimu évoluer mukasai to format to ngaba benda kadi to wakula chiluba c'est vraiment bon kwimpo ba kumuto nyama kumikolo basa to ngono kumpala mono mwavu JC Mulamba moi JC Mulamba wetu au mukajimnena wako wetu Francine Ngalula. Parce que je vais vous montrer tout. Je sais Mulamba, tu es quoi qu'on a un bol bon fumeur de tout un premier ministre Wenda Ilukamba, Makela, quand on a commis pour présenter gouvernement Wenda Kupal Koba, tu fais mon enfant ka gouvernement Wenda no kuka de maluka buka batamba kumu reprocher mu kwamba bois ces programmes Wenda ou kala mu file mu bureau d'assemblée nationale, quel kala mu shundu moine ou kala mu présenter pour tu fais mon enfant ka to mu kwamba chin hamwanda. Tudima kwamba twasikilo abuni mkaji bwa lukonkolo eba tudi tu tamba ko insister pa bwa lwebu bwani bana betu bachu kutumuna fonka bajibaye ko elan konko umwa ba ujutangila be lemejini programme ujibu bafila kuji premier ministre wetu ministre Kavulambeji uji mushilanga nani uji muloku ku présenter Mwalu, c'est un faux débat. Tu m'as dit que le poteau. Mwalu, c'est Premier ministre qui a fait le programme détaillé pour le Parlement. Il a fait le programme je sais que nous avons développé. Donc, programme synthèse, le programme expliqué. Bumuji programme mwikala projet de société was kenkena ka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mwikala mixé ni bana betu watu dinabu munda ma coalition bena FCC programme uji imbibé ni terme technique ya buni terme juridique terme michilishilangane ya mu chintu chitu bigene science alors kabe na muntion suke na premo kumvo bijibifunda munda mto pajibi synthétiser muntion so uji makukwachila bienda mabuju kwachila bwalu bakuru bantu bajiba mbakwetunyi jimanya jijibu mujibya kujibya ngulube muntu wafula mwende muko wafula mwende ujo ngulubu jira mabuko abamene mujika kamuke aba bajikalwe aba bajichacha voilà donc c'est comme ça jimanya kadika twena kwamba ni bana betu ba député bol ba ko konkwalu kabena bamanyi bionsoto bajini bijiba manya kaji lunkamba mulongeshi wa malwao na programme uvu mufila une synthèse ani mu chikoso programme wa mubune nane nai uvoi mulwa ko expliquer sur place développement ni synthèse chitu chimwa na ku katui kubweja kachato bakukeba confusion mumitu ya bana bamwena kasai nashi bajibikala bafunku na munu bambwa se ndululu kremense kafanka chipa ba militant ba UDPS ba PPRD kicho chikalo kukalo kumuntu kwa moni mwabuyo kamba ari actualiser programme wenda nana mkufambe lubantu basubushiba yanga nenga kwenda bwalwa gratuité wa kulasta bantu kwekele na shituma kwamba chifa mwandao tamba kumbusha bwalwa abu lukonko lunji nguvo bantu bamba babyakula mu désordre programme wa gratuité wa bana mkalasa chintu chikala constitutionnel c'est-à-dire munda mwa programme wa mei mikandu byajitungeji muji bana bajicha kwe mukalasa muji tunga ya Congo mufre ya mbula mataji wetu ubafuchila alors lelu gouvernement umupotuka nikavumu bienza kachikubangile kumubutu toni lelu kimbwani kabifo mu constitution wetu to bifo mu mei mikandu byajitunga jetu Félix mulo kubi angata mulelu bwa kubi réaliser muvunu laya mukana mwata twende uji mu hériter pouvoir wenda wamene bantu jambeji muchiluba peuple d'abord bantu jambeji chenu mbani ndi mwambe bimpa wewa uji mumanya chiluba bimpa kabeji mumanya bantu jambeji mu programme wa bantu jambeji kimuji Félix Antoine Chilombo ani fachi soto mouton ubangile fofo amene bantu jambeji mbani bana balongo l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Ceux qui jeunesse sont à la tangité, Bazalina, Bika jeunesse est où on voulait jouer avec les tamba. Bika la jeunesse est où Kai Moulon Karasa, jeunesse Kai. C'est l'opium.
c'est ekozala ni chilwa bombe bwa makelela. Alors mbimpa Félix Tshisekedi chilombo mujimu bangi shila ku programme wa bana balonga chana kwamba ne ba combattant ba IDPS bajibalo ane ba perde bwachi to chilumbu chikala constitutionnel chilombo Tshisekedi wa mulumba mubangi shila po kwapu bantu jambeji bwena kwamba ne programme wende yeya uva bantu babena mwana bana ba mwene Kongo nanga nwenu bana babena Kasai no akupa tuko mu Kasai Central basungiji bajambeji kubangila mu 2011 ba docteur Etienne Tshisekedi l'héros national kufingana kabiji kusungula lelu Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en premier plan nwenu bana ba mwene Kasai nankwa solution wenu bana baibi amukalase chanana Chilombo uju futa Chilombo Tshisekedi uju futa so de mouton ki wache ni baba bafunko na mwana bambo ase umujikala mwana wa mukasema ni kwa bana utemkala chipato baba yimala jama mimi kutubwela unyambi ya gratuité base bitu bibi compare toi ce que dis moi kole mukashi bitu bi compare takuli penje bajukala bamba kabili base programme wa ilunkamba kelemikala ni chiffre mundu to jibwa bana no whoop to kabivwa obligatoire ba kubangisha ni chiffre to bajima kufila menji na shanza bi ba kufuka joni bulobo wa kwamba bamenilekela imeme nzambi ngambe wamba ni bulobo buikala na kubulobo buikala nkupinje ilunkambo wa kwamba pinje bwa bulobo buikala uju funda mifundo bijibe bigere ni maleta ani chiffre uju bifunda mumeba makumia na ili mwanda mukulu ni kupatuka adoption wa chiffre yenda ikala imu posé ce qui est normal, ça n'entache rien, ça ne modifie quand bien il changer chintu na chi moto tujitu nulomba bana bamwene Kasai bana bamwene Kongo bwanwenu kuikana nanga ni lumvu bitukala tupase lelo mbwa kumvuisha baji mwa kuikala influencer kulumvu lubi lo bana betu bajo bigele ni mbala ale ani tabala ayi mchiluba tabala ayi to kimbaji kutabala to bachibala balala bambila batabala mwana jose mulamba jibia nyuma nchiluba tutuno ka kalumbanji toi ce que je la wabu mkale mukaji Francine ngalula toi ce que je la wabu anu myanda ya kubenga kubweja chiffre mu programme wa mfumo litunga bachikala base mushino jukala balonda mwana mwabu Joseph Kabila Kabange mu ba premier ministre babiti bakushala ba mwana mwabu sami batibanga ne chibala programme yebeka mka ni chiffre mundu mwato ndibolo ndikasa jenda ni peshi beza mu vubeni weze kompala toi je tuinjela d'abord la jurisprudence uji mwana tu kavulambejo aba ministre mwenza en tant qu'économiste parlement mwino kujimi kuleja programme wenda kimba jiku voter budget ba ditunga to toi to ambilanga na tumuni yeye mwele chiffre mu programme wenda chiffre ami kala 10 fois budget bi kala basongo lu du parlement plus supérieur ni tulochi nous disons pas toi l'ungé nous qui est beaucoup takasha ni tout même juste tout qu'est-ce tu le peut agiter là tu fais ça chikondo chakun longole dito nga munda mwa gouvernement yo muji chitupa chabantu ba FCC ni chitupa chabantu bajibo bikile ni ba cash bajibo lwanga na bajitu ngedi 37 ans une partie munda apu to kula ba IDPS benemeji bajike tuji ni chamakanda wetu Chilobo bamba kwetu muchiluba ni Chilobo chikala mwenu wa muna makwenda majunda Félix Tshisekedi wa mulumba ujua amba ni babenda kabafu mbalela kujibalu mani bakashi chiffre ni bijuba amba ni byabajibanga muko wabuninga nchibali mbene jetu katwe nakuto chiffre dit patuka bajiba adopté dans 48 heures gouvernement wenu uju bangisha mujumu wenda tuye batangelo kumpala bana bamwena Kasai
Mujibama nyesemu biko wakati nitwambato noangate. Est-ce que tu vois c'est le gouvernement et le social mon kasai tu ko kala bim. Na bia jiju ko to ka bia na ko to man juse mo lamba bol ki mo ba ko mama yim kana to bol bule de. Toi ce qui là moi mukale mukaji Francine ngalula katene bumbu ko kumputu kutu vutudia ni tuno bwachana na to. Toi kulo bietu ba kutangila kulondolola kulonda kaja mujibi bienda to ko bilwanga nyina chilu muchaka mwenasa ko muchakula bana bamwena kasai bakafwa wakaya ni dossier awa kubyanza to ni muna chose ni meme mbaba kunkwata bankwata meme naka enende meme na nkwau bitu kala twa kaji tulwanga na kumputu bwabor bwe lelo kanu ibaja nchilumbu chetu na kutu tulwanga na gouvernement ko patuka njimu manyeni muchisumbu chetu ya IDPS kanu bafite ba ministre babunyi to kadi kujimya ba miko abu ni batupeshi wetu na shiba mandataire ni ba myanzu miko abuji abunyi ma société manene bwatu tukumuna mo kupeta makanda akulu ku redynamiser chisumbu chetu ni choto chetu ni nwenu basungiji ba mwana omwena kasai baba tsungula kabiji nusungula kabiji nifoto kabiji ba kumpala bupa chibijilu mu 2023 mwana jise mula mwe acha se kuje chintu cha choto ni tuyanu bwa kwamba kuvuluisha ji atotomano kwamba tukaba kona nanga mwana kasai muto kwamba mumom luluji jiji tutu munu kanindo aku kasai centre pas tu ko kasai oriental tu tombeni tutu bangela ka panga cha kula ka tomsanga ye wow basangi tutu munu kanindo moto kasai mun lelo nko monde wa gratuité wani jilongo chana jaban ba mukongo ukaji bwal ukaji fumori to kaini mambo ase bwal bubude bufika wani bwal bwenzeke ukaji kaini mu dileje kompale ba se buto no kampanye est-ce que buto no kompala fula ibisa est-ce que le undi sanga mundu mwa ido pesa peshi njukala notam so bwal bukala hakala ide pesa chisumbu chakulwa bokulwanga nyini mwana mwene ko kongo kajibo ajisanka jiji mukale mukajwamba jikale jabwa bwa mwana mwene kongo yo yonso jikala kabiji na sheku jibere matunga makwao bamuna fierté au mujitunga jetu ja kongo chikala chilejelu ngikaji cha Afrique Kongo udini cha kwikala tête ni locomotive wa Afrique mtu mko mwene meji wa matunga bena kujitunga jinjindu ya France wa kwamba ni Kongo uji gachette wa arme uji Afrique kwa chini ujini forme wa arme na kwa anumu Kongo mkimwa bangisha development wa chupa ku chabuloba chijiba bikile ni Afrique munenane naye na kwa tujisanka bo ku communiquer neno to kupingana bonne matu kwa ju alokumpala ninu tumuna kabijini mukale mukajeo munjitunga jetu ya kasai kubangilo kumbushimai to kananga kujimberenge kuchikapa kunde bomutombo kukazumba kuchilenge kumyabi oso ninu tumuna tu lwa bwa kuno ambila bwani twasakila etwen bwa mujimuno wa kwenza kufikisha sekeji wa Etienne Tshisekedi wa Mulumba docteur en droit wa kumpala wa mjitunga jetu mubumfumu mbwa chisanga jenu na shei sanga ja mwana mwana Kongo yonso ban ba mona kasa pajira wa se munda mwa matuvulu kama mfumo litunga kama bikala ba sentir matuko wa mu aka ujika yimusantira au mwene buloji afo bien sai to ni bato shibwa se mu programme e wa san mo 5 est que nanga bajiba jili bwa bia jija bajili ko tukujinsa la be mwana chisemula achimbulele kaji gouvernement vous binjile signé wa kupatukeu 100 jours ouva chintu chitu to amani démonstration de force un coup de force il a pesé de tout son poids il y a des actions dans chaque province jilo achikava nikana kabila mungu mujuwendu timon kushika tatene pinje kushika sitwetu mukengena gouvernement kubwelele tumwenza tumubanga kati ni gouvernement bo kumujikisha mujibukona nankwao tele jaibi bi
benza njila ki ale bia kuti biko abimu to ko angola biko abnu tulu ku bien zama jimi tulu ko es kunto nenu kumushimai dai pen stock elanzo lujito ka kana ndumu kalumbanja tuenza kabimu chafu chine ne chambong miba si lumingwelu si biosu yuba bia kadi bikwata bwa binunu kamisatu makumia satu bia million kudwan bikaji libéré toi sakila coup de chapeau coup du gouverneur maweje juna bwa diplomatie diep ni DGDI alors tuji bajiba su mujimu ya ikun tok banu mujimu ku chafu cha miba muyokwezi mujimu bijiba ngalu mingwelu nenu bavuka bayi bumvoto nasha bana betu kwa baba na wewe bajikunyo bajikaba inyototo bajikaba inyototo bajibaluwe myoto ya bantu na ajikupingana nijifundisha bor mujimu okumweneke kwa kaku kwetu kumbujimai wa balenge na kukana jile ujuye to kalamba mbuji to numwango lao bajibu mwenza wa bulo tutulu kwela bekadam tutela kabujibu pomuto apu to niko koko ma kuipani kwa 5 ans pesa ni 5 ans onda to ebi bitu bi hamakele la gouvernement so dikuma no kubele tuitu ba hamakele la shit ka tendency bintu byosu bi akajiko pinje usi biko bibika na mko kwa Moise Katumbi wakaji mutu kajika binashiba kwa bakwetu bakaji bamulona na kukimo mutu mwakwezi bijibi shitaka tende zembu bitema bana bamwena Kasai nuchonkomuka abu mbwalu konkbola kwa bena Kasai kabene babete kajibu 100 jours suji partout we mu kuchumba ujumu 100 jours kunu kuchisanza kujisoto muto muchiru bayo amene sambuka mukoko abu chenu mandi ngwishi mweno kwa mene jile ya kulu jile ya mbanda kulu jile ibana mutu famiko kiji ni jitu tumube chefu majitunga fachi soto muto mal ajimuka la mutu ile mundo mako kimalu ajimutulila ni aji aloku kutu na kwamba kabijinu dekela ngamba tu ya kumone tujisema bikala tulas tubani c'est gratuit tujibamba kabijini nasha londa kumujitunga jeto mdu jika bi possible kwa kulolo gratuit kongo mujimeo anu a seule condition tulamata ibon sumuni mwafumo wetu tisegeji fachi bamulonde bim ujutu fikishiko kwa na kwa mwane tujise mulamba to kufika kutibo uchando mutu ajilo jalelo anuka no kunijija ndekelo kwa mibano diponse bandongo kwa jija ndekelo bumujuba mpesha plateau ni occasion kudimukale mukaji Francine ngalula jino ele myo yabu na kumoko tujumbi abuni jimwana wakwenwa kumukananga malanji wanshinga bakaji bambikile bijumbi kwa byakale ni Jean Tumbako bolwa nakaji mulwa ni makanya kwetu jibini nakaji ngeza kubeate nanku nakaji kabini pharmacie wa manga babikini kalangezi kuchisabu chinene nichisada cha stade nkashara nanku tukaji bapingane tujitulwa bokunu akijira tujitulwa bokunu motiver bo twetu kushala numubobu mwa kulwanga na kabiji bo 2023 kato échappé to bangira mbushimai kana chikapa yilebo misoko yonsu misanganteta ya bana bamwene Kasai tuitushala ensemble na kunutela munwen bol nwen kwa jibumvuma kulu nyinga kula mpinjero message amwa nkama pesha bene myakulu mikwabu myakulu yabu muntu yonso mu poids de mesure wede twasa kijirai nwen banfumba kwetu bonso twasa kijirai nwen bakalenga bakashindi bakalenga baluma bamwene Kasai songa alumani songa kaji ya mwana mwene Kasai twasa kijirai bwa resultat yene ya 2011 ya kitaba président honoraire wetu yenga yendu luno ambili kanwa kansu muleto mumanye yebe dao mumanye munu akabe kumusungula nanku Felix Sege Chilombo mumanye bien mikantu masungula mukwaboto nanku nenu tunu musungula muye ni tatwene twasa kijirai bwa bwalebu nji inu féliciter ninginjile ni matu kumpala bitumonanga na pale ni nimpana twasibira umuntu mumoyo unyichima kushimisha kwimwele moyeto ngambile yi mama wote kujulisha la kwaka ka ba kumvuluisha mukale mukaji bajiba mu français ni derrière un homme il y a toujours une femme de qualité donc mukale mukaji
Masanka Thérèse Mulamba wa Ilunga wa mwana wa Katumba notaire wa vilo akadanga kwetu bako Chilongo webo moyo et tous mes enfants, je ne vous oublie pas. Bana ba mwena kasai ndi kumputu nu ma université ba ko munenda kana wenu wo wa na ce grand Kasai Mujim, je vous salue. Merci beaucoup. Tosibijila bulonji bakulu bandongo toka sayone nanto kufika kuchibombo chandongo pajuka ni lukonko anyo pangajika tufunjibwa kana kachikoso an texto ufila meji e babase tele moshundu wa kwafikisha kujimone tujise bapangajike onso bwa tuwanchu to tuwansu base kwetu kuyikumpala kwetu kakushadi hanyima nanja to mwana mwana kasai ya jibuja chonko moka matala mazo subwela bwase amona kwele moshundu wa kuju kumanjali wa bwase ujumu kwaseu mwana wa mbila mwana shikondo chenu cha kukumbana wala baba se bamba se woti kutumika la mungu wase wajilombola ja Kongo wa mungalanda tosu la bongo jibu se ko la bindi jimbini wenu mardoche ko mo kayisa émission titi chilambo zame mulu anu tampanda ni anu afunya ngono ko mato walo kumpala ndongo mu kwa wa émission wodu wa akasa yuna anisha ni ko la ikumbazira